Newsfast Karbi Anglong Birta Thanjiba Hindi Sami Sonali Rong BP. Aprasi Birta Thipi Pen Arjuitha. Dokmoka Rong Birta Nalong BJP mas joining amai Kangni ASDC Congress CPHL Setum Don Inkoira Ner Cap Societum BJP along Cepa Ogdon. Manja Police atum Arakia Hormuk Kipona Truck Pen Bangke Thomapan Kinep Dunlong. Non malam arwe gejang timid medet ajok botat langso hawar rong barlo langkang lum. Dok moka lem salong EGM amai kangni. Hanjang langso long Interclub Football Championship keceng. Timid mepin nitom arwe gejang ajok Karbi langpi Aroy langke the bangso langke the pen hemrit langkang lum long pop lake Karbi langpi hydroelectric project atum pen get anghap ke thua joksi lapuson akisung ke phonang lapen jongsi Karbi langpi hydroelectric project adem anghap thoji pulote ase ke themate mic pen announce nangji apod loputa kisung ke pho arara tum pen ningjirinti abang ke bothat lang puang kang long sidolo pasti Karbi langpi dem mat Karbi langpi hydroelectric project ke thopen ajok batai hawara tum ke tuna kewa sipko tame alang ni tumpen usame lang tho thap pang birta pinang diplomaten announce tame kuri nang polo sitame non he jong putame ni form arle ke jang pen ajok men lang nang helo ko tana ajok hawara tumpen ana ke tum phonang basi ko an ma ke tunang usame kisu khiti mati kalukam na kadang lok di thak ke long tanang kalukam pen kadang lok usame ASEBS mate Karbi langpi hydroelectric project atum mahimpen thanat hawara tumathan labang sulang kang lumpen ajok akera ba lapen pining aningkan along purun troxy pleng tanglo lapen hormu hortar kana hok pen nang do otanglo seta Karbi langpi hydroelectric project atum pen thangnat kahumrita ave puta hawara tum pen ningjerinti lapen kedamtang apor aprang ke Karbi langpi aroy langke the pusita ningkan isi along purun hini purun isi ansi langthe chot lapen lapuson men non ason akisung phonang ni non labangso Karbi langpi hydroelectric project adem kethus pensi lapuson kisung ke phonang puta chingthong rongbong Karbi rechu atum pen ningjepon lasi langkang lumpen hemrit kanahok dun atumaphan Karbi langpi hydroelectric project atumahin pen kirap pajir ponangji puta kisung ke phwara atum pen tuning ripon wothat langso pen rajan ronghang mohor nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong. Manja Police Station along Pini Ada Papo Malom Naka checking Padobo Mahut Ihum AS01 KC 1384 truck along Araki drugs brown sugar 68 packets lapen Yaba tablet 1500 tablet Nem Ignang Dunlong Kaching Nanglong Check Banketom Sagir Khan Thanbal Sayed Agat Thanbal Sari Khan Thanbal Pusi Pangtek Ponlong Lapu DYSP Nahin Karishma Pen ke pachini pona tengke nitum lason agari along arakia hormu dopu arjulong si nitum kai keta naka checking 24 hours claim dam bomb si pini adap porphai ke thom malom bangso agari tarlip gunsi nep ignang dunlong jenake bomb paise amar district continuously drug recovery hoye ase jar karone ami sob thanate 24/7 amar naka dia hoy আৰু এইবিলাক আমাৰ ইনফৰমেশ্যন আহি আছে যে হিউজ এমাউণ্ট অফ ড্ৰাগছ এফালি পাৰ হোৱা কথা আছে তো আমি সেই নাকাত আজি এখন মানে আমাৰ নৰ্মেল যেতিয়া নাকা আমাৰ গাড়ী এখন ধৰা হ'ল যেনেকৈ চেকিং কৰোঁতে আমি এই যিখিনি আপোনালোকে ড্ৰাগছ দেখিছে সেইখিনি ৰিকভাৰ কৰা হ'ল আৰু গাড়ীখনৰ লগত দুজন মানে ড্ৰাইভাৰ এজন আৰু কো ড্ৰাইভাৰ টোটেল 3জন মানুহ ধৰা হৈছে Bangso brown sugar anam national long ador 68 lakhs longji lapen international ahitia long 3 crore lapen yaba tablet abang national ahitia long 90 lakhs lapen international ahitia long 5 crore an long ponji buta pherangke angno DYSP Nahin Karishma pen nang pachini 8 packets of brown sugars hey brown sugar apna international market value hol 3 crore আৰু প্লাস আমি ইয়াবা টেবলেটস ধৰা হৈছে ইয়াবা টেবলেটস আমি এৰাউণ্ড 15000 মান ইয়াবা টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তাৰ আপোনাৰ মূল্যটো হ'ল 2 crore তাৰমানে আজি আমাৰ ৰিকভাৰীত এৰাউণ্ড 5 crore rupees ৰ ৰিকভাৰী হৈছে ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট
আৰু আমাৰ এইটো অভিযান আণ্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ আৱাৰ অনাৰেবল SP ছাৰ আমাৰ চলি থাকিব unless and until we try to nab all the culprits. Lapen OC Jitumoni Deka pen pachini ponke Nilitum Joy Joy pen Birtalong si Manipur pen Bangbom si Bangsua Trakada papor malom nep ignang dun pen Arakia hormu Neponong lo Lasua Trak Guwahati ansi paleji puta nang than pachini pon Nonmat Manja Police Station along Karju Pater Tokbom Langtusi Birta Ridun long Dipu pen Sondon Terang Report Newsfast Karbi Anglong Mohamaya constituency ang Kangrong Mirdan Samson Singh ing TME School Asai Hemalong Local Committee Right Wing Maipu Probin Chandra Hanse pen Mai Chari Ponsi Aluhiaman pen Mohamaya constituency Mondal Committee Dun Maipu Joy Singh Kro Lapen Klembang Pu Rajesh Teron Biren Singh Teron Kisan Morcha Maipu Mongol Singh Teron Mohila Morcha Klembang Phi Subita Terang Pi Ranumai Rong Pharpi Atumpen Chetong Dunsi Mailong RDP Dun Bangso Mailong Don Inkoira Sirkep Ahem Tunatum BJP along Chingbedun Athi BJP Sorkar Kiklem Kidam Kemesensi Lasorat Charialong Chepa Okdun Puta Kidun Pen Ningjepon Lapu Alui Hatum Pen Kijai Ke Kewangji MLA election Ahot Ke Ongdungabot Kapalong Dun Pen BJP Aphan Kapahai Dunangpo Pusi Mailong Ningjepon Dokmoka Pen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Nilip constituency arlo Tarapung Arong Uwi Kimi Atum Pen Matha Ponsi Tarapung Area Development Committee Pu Mahang Patek Ponsi Hada Arong Kisung Pen Chepajok Ponji Phansi Bangso Committee Seng Ponlo TADC Seng Pondet Pen Api Patumi Nilip Block BDO Satya Prabha Tok BPA Reading Pinpur Alo Pajir Damsi Bangso Pinpur Alo Along Kejong Dunke Karbi Anglong Autonomous Council Pen Block Along Kaching Thura Sai Ki Claim Ponji Phan Anke 100% ang Bong Pen 50% Anke Tarapung Arong Aphansi Nang Pinangji Lapen Ladak Sai Ki Claim Pen Kechopanglim Atumaphan Insai Nangji Pusi TADC Maipu Wesley Hanse Kongchunbang Singtok B Atum Pen Pachini Pon Lasolong BDO atum tame kemisen asaya long anke nang cherap nang chito dunpo lapen bangso pinpur alo along ateng pen nitum chingwai chingsai pen claim dampo puta lamchak chipidun tarapung pen Joy Singh Teron Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Amri constituency unswai along non pen batai ke thom an lang the thu Arwi kijang open ajok Meghalaya long kedo barapani adem kang bakji angring kedo pen ajok barapani pen lang nang tholo lapen umswai hawar ke penangan adim lang inglum nanglo sai kachutiki arat atuma phan jinso memelo atheke alang litum ningkana boja ke chunangji apiso aso kachepo sai nangji abidi jutanglo umswai area long 150 pen 200 hectare do pusi hadakedo arleng ke saratum pherangke aphan than pachinilo lapen kuti si sose kanohok dolo umpanai pen pherangke David Singh Teron News Text Report Newsfast Karbi Anglong Dokmuka Arlo Rongara Raphan Kapanong Hipon Dokmuka Lem Salong Pen EGA Mamai Kang Nipon Lasua Mailong Mai Pura Jen Rong Pi Pen Mai Charipon Mai Ke Phalam The Kongchun Bangson Singkro Pen Jaipon Si Aluhia Men Pen Observe Manus Rong Hang La Pen Chairman Barim Thor Singkro Atum Chitong Dun Bangso Mailong Kachithan Pon Ke Laso Lems Surihni Ra Inkoi Pen Inkoi Raisi Pen Ke Rat Atumalong Pen So Rubber La Pen Kaprek Tami Ke Nam Dun Jia Phan Chithan Pon Kerosene nambang Nilitum 7,90,869 Basoteng dan senilitum kenam pondia kan cisiglo lapen traveling and convenience banke 50,000 lapen printing and stationery banke 8,000 lapen management expenses banke 95,500 senilitum chingwai pono lapen other expenses bang 25,000 lo lapen salary and allowance bang 1,50,750 lo lapen donation and subscription bang 17,750 lo lapen run in it nate working capital agrana bang 4 lakhs Dokmuka lem soy pen ta loan KNG tax bank pen mate nabard pen non kedang tang iru ya prang hadak nabard ahin pen meeting call lo lasi lagi mesen alam lo jong si loan jong si endun tek la pen jela so loan na poisa pen jong si
misen karbar PDS pen bahaya karbar jong si cuklem nu thek kolon de so dokmuka lem sta lang so si ching thur thege milihin pending thelo lasi lang si milin nami Dokmuka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong. Normal also han beer time consider. Come one, come all. Langi TVS Motors opposite of Parlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Beer time campaign and churu tulo. Greaters Hanjang Langso Sport Association atum Chepatir Piponsi Inter Club Football Championship Aparman Kichengpon Bangso Kapathu Karlitang Phukon Rongpi Abarim BDO Lapen Karlitang Kongching Timu Chikimu Amen Pensi Football Pathupon Hanjang Langso Sport Association Amaipu Jiwan Chandra Pathak Pen Lama Pangjar Ponsi Laso Along Saihem Chunbang Samson Teron Cherabdun Bangso Kangpu Pon Amayalong Aluhi Sarpo Aman Pen MLA Dr. Numol Mumin Lapen MAC Mukut Mohanta Rat Klembangpi Kadom Terangpi Lapen Chenglok Kithegiding Atum Chetong Dunsi Aliralon Pidun Pinika Pathu Pon Aterang Atum Kongching FC Aterang Lapen Tinglijan Achik Youth Club Si Chepate Pon KFC Aterang Atum TAYC Aterang Apan 5 pen 1 goal PC Parempon Delo Best Player Anong E Kipajir Pon Perangke Bisnu Lekthe Ahin Pen Pajirdun Alangli Kaching Hon Karlitang Aphi Lapen Aphu Atum Amen Pensi Tangka Pharopho Pajirdun Lo Nong E Kelong Abangphu Somach Narzari KFC Jersey number 4 Lapen Penap Kapathu Ponji Aterang Atum Lake Rongkang Thir Youth Club Lapen Header FC Angbongsi Chepate Pon Popusi Birta Ribdun Long News Desk Report Newsfast Karbi Anglong